I pozdrav ljudi, dobrodošli na Zverke kanal. Danas snimamo novi video u kojem ćemo raditi šta? Biramo najbolju grafiku igrica od 2000 do 2005. godine. Pa eto, imamo uži izbor, pa da krenemo. Prva igrica, kako se zove? Mislim da je Hitman 47. Hitman 47. Koji je izašao 2000. godine, ko što se malo i vidi u rendanju. Eto, mislim, za to vrijeme, mislim da je ovo bilo super. Sad baš nije, da smo 2028. pa. Stigrao ovu igricu uopće. Ne. Ja sam igrao jedan dio za PlayStation 2, sad ga se ne mogu sjetiti. I malo je bolja grafika. A bilo je za PC, Mislim da jeste, to nemam informaciju, nažalost. za PC bilo, mora biti PC. A mora biti, ovo 2000 taj tek. Polako igrice kreću nešto ljepše. Dobro, Ovo nije loše. ne zamarujući ove kocke. Malo je kockasto za danas. Mislim, danas smo navikli na nešto drugo, ali ovu pušku kad gledam posjeća na Counter. Čak mi Counter izgleda ljepše malo. Tu. To se var. Ma bolje animacija nego San Andreas. To je. Recimo, kad si ovo bilo, ja sam od 3 godine, tako da nema šanse da sam igrao. 2. Da, 2000. Dobro, ja mislim da smo dosta. Pa jesu. Idemo onda na sljedeći. I sad ide Need for Speed. Need for Speed, Porsche Unleashed. To izgleda fantastično. Na ovog prvog Šreka igricu podsjeća na Drvovića. Ni ovo nisam igrao čak. Malo mi sramota. Ovo je bilo prije nego što sam imao kompjuter. Prije nego što sam znao što je izgovorio. Ali mislim, puno sam igrao PlayStation 1. Dobro, može se srušiti. To se čak u nekim današnjim igricama ne može dogoditi. A šta znam, solidno izgleda. Mislim solidno, da. 2000. Auto bolje izgleda nego Hitman. Jel tako? Pa, s tim da igrica ovdje. Autima logično, ja mislim, no malo je opet. Ponovo ponavlja za dan. To nije loše. Čak solidno izgleda, nije toliko strašno. Mislim da smo vidjeli dovoljno. Nama da je. Iduća igrica je Tony Hawk Pro Skater. Prvi dio. Od jedne najpoznatije skating igre kako South Parku. Ne sjećam se, igrao sam samo na PlayStation 3 jedan bio. Ne sjećam se koji. Realno pomenovo najlošije skate. Dobro, animacije su... Ma i krv. Ima animacije. Ima animacija, ni miniranje. Nominirano. Mislim da je to. Mislim da nema šta više, da je to. To je to. Žalosno, ali to je to. I eto, pogledali smo 3 igre u 2000. godini. I... Meni je najbolja bila Hitman 47. To je prvi dio i realno nekako najljepše izgleda. Poslije njega mi je Porsche, Need for Speed. Ovi su malo zatvorenog tipa, ipak bio malo otvoreniji svijet. Nekako je, ne znam. Pa, znači, ustanovili smo da je za 2000 ipak najbolji Hitman. Pa idemo dalje na 2001. I evo nas u 2001. Naša prva igrica je Burnout iz 2001. Da. Pa da vidimo kako to izgleda u priliku. Jesi ti ovo igrao? Igrao sam jedan Burnout, Paradise. Koji izgleda fantastično. Ali ovo je upgrade poslije onog Need for Speeda, brate. Ima odsjaja na laku automobila. Drveća nisu onako papirnata. Dobra registracija. Dobro, pa mislim ne smiju kada registracija. Ovo sam mi, Blura. To je Mato radi, pravi. Uglavnom auta puno bolje izgledaju. Kuće, iza, pozad, drveća. Ovo je velik napredak. U samu godinu dana. Da, u samu godinu dana. Malo čak super. Ovdje fino vidimo, recimo.
Jer je onda isto bilo nešto šuma. Čak Znam puno. puno bolje. Idemo Dalje vidjeti šta imamo. I iduća igra je Silent Hill 2. Znači, dosta popularna igrica je bila tad, horror žanra. Tako izgleda, malo čak na Resident Evil baca. Mislim, slične su igrice bile. Puno je tamno ovdje, pa... Ali dobro je svijetlo odrađeno. Ali dobro je odrađeno za svoje vrijeme, to je. Baš fino izgleda. To je to, idemo vidjeti dalje šta imamo. Evo sljedeća igrica je Final Fantasy X ili vam ga 10. Isto jedan od popularnijih serijala je bio za PlayStation. Ne znam, ovo je 1, 2, ne sjećam se nije točno. Ovo je katastrofa, ovo se nam ne dvi. Meni bar. Dobro, možda je do kvalitete videa, nisam baš siguran, ali mogu bi se možda početi malo kretati da vidimo šta ovaj se samo je teleportirao odjednom. A dobro, pričamo o 2001. Većina igrica je ovako izgledala na PlayStation. Pauza je dobro izgledala. Ništa, ajmo vidjeti koja je iduća igrica. U stvari nema više. Nema više, sad biramo. Nema više, sad biramo koja je najbolja. Ništa, dovoljno smo Mislim vidjeli. da smo vidjeli dovoljno. Koja je tebi najbolja? Pa Burnout ima dosta finu grafiku za to vrijeme. Ali šta ti misliš? Pa dobri su modeli auta, ali mislim da mi ipak bolji bio Silent Hill 2. Meni je više zbog atmosfere koju pruža igrica s onom rasvjetom, tamiste, horor je dosta je dobro odrađeno. Pa mislim da bi Onda mogla Silent Hill 2. Puno ljepša grafika, da. Najbolja grafika 2001. A mi sad idemo na 2002. I sljedeća igrica je Gran Turismo 3. Si kad igrao Gran Turismo ti? Jesam, ne znam koji. Za PlayStation 2, jel? Nisam. Vjerovatno 4. Ne znam. Ja sam igrao 4 dugo, polagao sam vozački dugo. I ovo je upgrade malo. Nekako mi je... Model auta mi je ljepši bio, a da, nije. Tamo mi je više onaj odsjaj pravio razliku, ovdje je model... Ovo mi je isto ko, najmo reći. Meni je malo bolji model. Mrvica, ali ništa da Ljepše mi rastiš. okolo ovo, recimo. Drveća opet. A drastično mi je, recimo. Modeli su mi ljepši. Nego ovdje imaš detalje, ovdje sve nekad... Svjetlost ista, i baš evo ista, ako slična i mapa. Dosta lijepo izgleda, recimo. Okej. Već je prihvatljiva neka. Hoće da izgleda. Ništa idemo dalje. Ništa, idemo dalje. I evo nas sa igricom Grand Theft Auto Vice Ivanka City. GTA, kako ga svi govorimo. Vice City, evo ovo sam već igrao. Ovdje debil ne zna da pliva. Recimo, ja ovo nisam igrao. Ja sam ovo igrao. Jedino sam igrao adaptaciju za Android malo. Da vidi kako to izgleda. Mislim da Slično. nema, trica ima, ne znam ovaj City u stvari. Ali ima. A dobro. Ovo baš fino izgleda. Ne znam što, ali igrivo mi je. Fino. Igrivo, mislim, privlači me da bi je možda odigrao. Sad. Ovdje nisam baš objektivan, pošto sam ovo baš igrao. Tako, draga mi igrica. Izgleda ko San Andreas, možda A je malo lošije, tako nešto. Dosta Ne je možete fino. plivati. Ne možete plivat, jer je debil. Ne zna plivat, nije uzeo sat plivanja. Ništa idemo dalje. Ništa, idemo s ambulantom dalje. I zadnja igrica u ovoj godini, World of Warcraft 3. Ili Ovo ti sam- Dota, koja je inače bila popularnija od samog sam naziva igrao igrice. onaj Frozen Thrones, je li to trica isto? Jest, to je ko nastavak. To sam igrao i isto izgleda skoro. Pa isto. A moj sjećan ostala ljepša. Ja sam star ko Biblija, majke. Dobro, nije loš. Ali ovo je Ej, druga pa- perspektiva. Jeste ovo. Ovo je pogled od odgovor na sve liko. Ali moćno izgleda, recimo. Dobro, za tu godinu. Ali opet govorim, privlači me da bi igrao, što je u neprehodnje 2 godine nikako nije bio slučaj.
Ništa vidjeli To vidjeli smo, to. nema šta komentirati, izgleda jadno, realno izgleda A jadno. dobro, sad je sve smiješno. Ništa, Okej. meni Vice City ipak otvoreni svijet. Iako ne može Ako bi gledali plivat. koncept igre, Vice City jeste najljepši. Sad Warcraft je grafički najlošiji i uvijek će biti najlošiji grafički, što jeste. Vice City je dosta moćan grafički i Gran Turismo je, brate, moćan grafički. Tu baš ne znam šta bi rekao. Ali opet mi je Dijele nekako Vice nagradu City. Vice City je meni. A dobro, bolji. ipak onda. Nekako osjećajem te koju pruža grafika. Baš je moćan. Dobro, znači 2002. Vice City. City. Idemo dalje. Idemo u 2003. Idemo, nastavljam 2003. godinu sa igricom Beyond Good and Evil, za koju nikad nisam čuo ti. Možda sam gledao kako neko igra u to vrijeme, ali čak fino izgleda. Zanimljiva je normalno. Ovo je čak bila standardna grafika u to vrijeme za većinu igrica ovog žanra. Ali fino. Meni Fino fino, glava. boje su, kamera je moćna. Kamera je moćna, ali Ne tako? miče se trava, ti voliš kad se miče miče trava. Na jedan, ali ovo je baš nekako umjetnički odrađen, vidiš. Ima blur iza i... Čak fino, dosta fino izgleda. Ništa, idemo dalje. Idemo dalje. I evo, iduća igrica je Call of Duty. Prvi dio koji je ikad izašao, legendarna igrica koja svake godine izbaciva novi nastavak i ja mislim da ovaj nisam vidio. Nemoj ustavati, nemoj mi to raditi. Nisam siguran, ljudi dragi. Mislim da sam igrao, ali ne sjećam se. Jer sam ušao u kod sa 4 i nisam siguran. Ali super izgleda. Ma ne, šta reći. Mislim, svi je imam u svom sjećanju. Kad sam igrao, bila je bolja naravno tad. Tad je sve Tad je ovo moćno bilo izgleda. vrhunski. Iako i sad pristojno. Ovo je Code, ništa ono, Black Ops, Space Shuttle, gluposti. Ovo je Code. Kako I mi dvica je isto. Dvica je dobro i trica koja je bila ekskluziva za PS. A, sjećam se, ovog igrao sam, ja mislim. Igrao sam. Evo, izvukao sam se, idemo dalje dok me nije zadavio, molim vas. I sljedeća igrica True Crime Streets of LA. Koju nisam isto igrao. Nisam nikad čuo za ovo. Čak lijepo izgleda. Dobre su animacije, iako Vice City ima Meni je bolju Vice grafiku. City u boje ljepše. Boje su ljepše. Ovdje je nekako atmosfera je tužno. ljepša. I spavova do bola. Ali ima puno bolje animacije. Ljepše izgleda u kompletno možda, ali meni je nekako vibe bolji u Vice City. I govor. Zaboravite što smo rekli za animacije. Animacije su vrhunske. Stvarno ima dobre animacije. Ovo je vrhunski nešto. Lijepo izgleda, baš je fino. Baš je lijepo, baš je krasno. Ako da neku macu komentiram, a ne igricu. Baš je lijepo, baš je lijepo. Bolja su auta nego... Vidi ima odsjaj na staklu. Auta su bolja nego i u San Andreasu. I u Gran Turismu. Pos. I u svemu. Stvarno je moć. Ništa. Šta ti misliš, šta je od ovog svega bilo najbolje? Ha. Call of Duty ipak. Meni je Call of Duty Call of najljepši. Duty. Ovaj je fin, Beyond Good and Evil je malo, je lijepa je grafika na Karton je neki grafika. svoj način, nije Jeste. Kova. Nije realistično. Kova mi ono najljepše izgleda od svega ovog, bar nama. I 2003. Call of Duty. Call of Duty je dobio glavnu nagradu i idemo dalje. I ulazimo u tu 2003. sa igricom na kojoj već sam je prethodno spomenuo, proveo sam bruku vremena Gran Turismo 4. Baš onakva kakva je ostala moza. A meni je ljepše izgledalo. Ovo već ide. Ovo je već upgrade na prošlo. Odnosno prošlo. Ovo sam igrao na PlayStation 2 dan i noć. Polagao vozački, kupovao auto, imaš one licence. Čak i cijeli menu izgleda brutalno dobro za to vrijeme. Već osja imaš na krovu, ne vidimo halu. Malo mi fali sunca. Onda. Možda je mapa tako. Ima sjene, ali Malo mi fali... dosta ljepše od trojke izgleda. Spoliranije izgleda dosta. Ljepša je grafika stvarno. Dobro, idemo dalje.
I evo sad je Far Cry. Ja sam igrao jedinicu. Znači, igrao sam sve Far Cry osim onog Primala koji za mene nije Ovo Far dosta Cry. posjeća na Counter-Strike. Ali mogu ti jedno reći, igrica je u ovo vrijeme bila brutalna. Vidimo razliku između postavki, ja mislim također, koja ne pravi neku veliku razliku. Ali igrica stvarno lijepo, za to vrijeme izgleda i brutalna je bila, početak jednog velikog serijala koji je danas živi, brat. Ovo je meni prekrasno. Čak mi je i sad. Igrivo je, Pogledaj ovo. Trava se njiše. Jeste li do sad vidio da se trava njiše? A nije smiješno brutalno. Krv ima, ko u Counteru, to je dobro rekao. Malo model podsjeća onog digla na Counter-Strike. Ali dosta lijepo izgleda. Pogledaj ovo. Daj. Poslije onog svega ovo osvježenje za oči. Stvarno. Dobro, dosta. Amo dalje. I iduće. I ovdje nam ga je naš Mate usosio sa GTA San Andreasom. Oj. Ljudi moji, ako ja išta kažem protiv ovoga, ja ću ubiti. Znači, jedna od najboljih igrica u mom sjećanju i vremena provodenim za PlayStation u ovom slučaju. I čak prvo sam igrao na PlayStation 2, svi se komandi sjećam šifri. Ja se nisam nikad igrao. Dobro izgleda, vrate, stvarno dobro izgleda. Ali nije dobro, ne znam šta gledam, znam na pamet. Napamet mapu, sve misije, sve. Ništa, ne treba ovdje ništa reći. Ne treba komentirati, svi znate šta je San Andreas. Idemo dalje. Half-Life Vic. Da, meni ovo izgleda to sam najljepše. Pokrete, animacije, sjene na kamenju, planini, šta li, ovaj lik što je eksplodirao, čini se. Sad će on nešto brškat po loadingu. Mene ovo čak ljepše i od Countera izgleda, što je mod za Half-Life Vicu, ako niste znali, by the way. Dobro slučaj. Pogledali smo, ali eto, to je to. Amo vidjeti šta je najljepše do sada. Znači, imali smo Far Cry, imali smo Gran Turismo 4 i San Andreas, da. Far Cry je brutalan, a meni je ovo ljepše. I meni isto ljepše. San Andreas je tu. Ljepši ambijent nekako, svjetlost. Svjetlost je puno bolja. Ne znam što, znači, na otoku zelenilo pršti, moćna je grafika, ali ovo mi nekako... Mislim ipak Half-Life Vica u to vrijeme. Meni je ljepša. Ne znam kako su kad izašle, ali ovo je puno ljepša grafika. Realno najbolja igrica je San Andreas, ali ocjenjujemo grafiku. Rekao sam San Andreas u srcu, iznad svega ovog je, ali Half-Life 2 stvarno ima brutalno. Dobra grafika, znači 2003. Half-Life Vica i mi idemo dalje. Idemo sa Battlefield Vica. Ko što je vidite. Vrlo malo loš snimak. Loš snimak. Mate, ubit ćemo te. Bolje snimak. Čak ne vidim ni mapu, ja. Realno... Dosad su animacije najbolje što smo gledali. U odnosu na one dvije prošle ovo je. Na prošlu godinu ovo je prve. Ovo fantastično izgleda. Mislim, ovo i dalje je krš. Ali posle sveg onog što smo vidjeli... Pa nije ovo ja sad nisam mogu. Pa kažem ti mogu odigrati, ali nije baš kad usporediš ovaj najzadnji što je izašao sa ovim. Nešto je dalje. Amo dalje. I iduća igra je God of War. Moja. God of War, prvi dio. Pa prvi dio koji je u to vrijeme bio dosta... Mislim, danas je jedna od najbrutalnijih igrica u svakom smislu. Bio je dosta moćan to vrijeme. Iako nije nešto. Pogledaj, brate. Grafički je brutalan bio tad. Ja sam prvo igrao Dvicu, koja je bila na 2 diska, jer je duga bila strašno. Ovo je fantastična igrica. Ko nije igrao God of War, ne zna šta su igrice za PlayStation u to vrijeme. Nisam igrao God of War. Nijedan? Nijedan. Ja sam i dosta prešao. Mislim, ovog donirati na kupim PlayStation 4.
To je to, A, šta je dalje? vidiš iza se može vidjeti isto dosta fino, samo što Matin snimak naravno ne valja, ali to u svemu, to ja ću se ubiti ovu, ja ću se ovu godinu, Ove godine ću. pogledaj, vidi imaš iz zrake. Da, Ko pa nije gleda nešto. Imaš Ajde. sise, samo se ne vidi. Hajmo dalje. Idemo dalje sa Resident Evil 4. Obruto. U odnosu na God of War. Ovo je jedna od najboljih grafika za PlayStation 2 koja je ikad izašla. Iako sam ja to igrao na onom malom crnom AVTV-u i onda nekasnije na onom sivom Samsungovom koju smo svi imali. Sate. Ko nije imao Samsungovo, ne? Tebe nije sa Balkana. Nije sa Balkana. Znači grafika je brutalna od svega, čak ima animaciju na kosi dok se kreće, iako je malo bljutava i radi se o Resident Evilu. I molim vas, napravite remake ove igrice, dosta je stvarno vidiš kao što sad će izaći. To je jako naporno bilo to vrijeme. Ja nemam šta dalje reći. Meni je ovo najbolja grafika. Najbolja. Iako je God of War imao dosta brutalnu grafiku. Koju smo još imao? Ne mogu se sjetiti, sad ćemo vidjeti. Battlefield 2, koji isto imao dobru grafiku i dobre animacije, ali meni je Resident Evil. A dobro ipak, možda. Daleko je Resident Evil. Resident Evil. Iako je God of War isto dosta fin, ali ovo je puno bolje, ovo je stvarno nešto fantastično. Znači ovo je bila i čak jedna od najbolje, i proglašena jedna od najboljih grafika za PlayStation. Evo da ćemo i mi nagradu. Eto ima Ako vam išta znači. za 2005. I to bi bilo to za ovo putovanje vremensko kroz grafike video igara. Tako da ovo je završetak prvog dijela, imaju još 3, mi se vidimo u drugom dijelu, a do tad Pozdrav.